kandi muri phase rurabizi ko Rayon Sport yabashije gukora iki ndetse Kiyovu yego ibitego byinshi bine yego bine kubusa yego abanyamanga gahishi badafite umumaro yego kinisha akanyarwanda usaka abanyamanga 3 4 5 batarenze batanu bafite n'iryo shaka batabonye no guta Gisenyi Zandani yakomeje ibintu inzira yakije ubu nge navuyeho hari abandi bakurikiye hari abari gushinjwa hari abandi bari gushinjwa Welcome back to Kivu Sport Updates. Nanone tubaye ikaze muri Kivu Sport Update turi kwa gatanu unasoza ukwezi kwa gatanu kwinjira mu kwezi kwa gatandatu. Shampiyona mu Rwanda zirimo ziragana ku musozo, hanyuma ku bayisilamu mudukurikira hano muri na benshi turakomeza kwifuriza kugira ibihe byiza mu kwezi kwiza kw'imigisha, hanyuma twizere ko nirege yagenze neza. Tugarutse muri Kivu Sport tugiye kuganira nk'isanzwe ni Kakule kuri kamera, nanjye Jarudi Kells aka umuzira gutataronse of camera. Kakule bimeze neza? bimeze neza Jarudi. Iraidi se yasanze umeze neza cyangwa yasanze umeze neza? Okay. Umuti wanjye ubu ngubu ni amazi. Umuti ni amazi? Amazi no kuruhuka, nta kindi kintu. Umuganga yakubwiye ko wari unaniwe? Nifite yazo umutwe wari unaniwe. Abantu bari bamaze iminsi babona wenda tudakora, Kakule ntabwo yari ameze neza, yararwaye. Hanyuma no muri iki cyumweru urumva twari dufitemo gusiba n'icyo kwa mbere no kwa kabiri, ndakeka twari turimo gisiba, hanyuma twizihiza ni Lady inagenda neza alhamdulillah. Ubwo rero tugarutse ikiganiro cya nyuma cy'uku kwezi tunasoza shampiyona ya Rwanda ya Beka Pro Premier League. Kakule matches zihari zisoza shampiyona wazitunyuriramo, hanyuma ukabona no kutwinjiza mu makipe arwana no kutamanuka, tukamenyeramo byose nyine gake gake tukapdatinga abantu. Shampiyona rero igeze ku munsi wayo wa 34, akaba ari no munsi wa nyuma usoza shampiyona ya Beka Pro League 2025-2026. Yes sir. Umukino rero usoza iyi journée wa mbere wabaye ku munsi w'ejo hashize, aho ikipe ya Gasogi yari yakiye Police Football Club, irangira Police itsinze igitego kimwe ku busa. Yego. Bivuze ko ikipe ya Police n'ubundi ndakeka yari ifite amanota 49, ireta igira 52 iranganya na Kiyovu. Yego. Ariko Kiyovu nyine ifite umukino wa nyuma urayihuza n'ikipe ya Rayon Sport kuri uyu mugoroba saa moya. Match nakomeye cyane igomba kugena uzahagararira u Rwanda muri CAF Confederation Cup, ariko kuko APR yamaze gutwara ibikombe byombi. Ndaza kubwira imibare imeze. Sinzi ngiye imibare ukuntu nayumvise. Ntabwo amakipe anganya amanota ntabwo wazabarwa ibitego. Bazareba imikino yabahuje. Yego nibyo byiza. Kandi muri phase rurabizi bine ku busa. Yego bishobora no kuzafasha Rayon Sport ifasha no mu comparison. Yego umukino match zabahuje, Rayon Sport ifite amahirwe menshi cyane. Uwo mukino rero uraza kuba uyu munsi saa moya zuzuye ku munsi rero w'ejo. Yego Etincelle izakira El Hilal Omdurman ku isaha ya 6 zuzuye kuri stade Umuganda. Kuko nanjye narebye kuri calendar ya Rwanda Premier League mbona hari amakipe ya hano Gisenyi agomba kwakira, mu gusoza ndibaza se bipanze gute, bizagenda bite? No kuvuga ngo Etincelle ntabwo ikiri muri relegation zone. Yego niyo mpamvu utayibonye ahangaha. Sinzi yakuye kuri Gorilla yarayifashije cyane, yatumye ibasha kwizera kuguma mu cyiciro cya mbere. Yego kuko ikipe zisa nkaho zigihanganye hari gucungwaho n'ibyo bintu. Mukura izaba yakiyamagaje ku isaha saa 9 umunsi w'ejo. Marine yakire AS Muhanga ku isaha saa 9 umunsi w'ejo. Yego AS Kigali yakire Musanze ku isaha saa 9 umunsi w'ejo. Kwa gatandatu. Rutsiro yakire Bugesera kuri stade ya Gicumbi, no Rutsiro izakirira ku munsi w'ejo. Yego isaha saa 9. Babyumva ko ari ku munsi w'ejo. Stade ya Gicumbi yamaze kuba tayari. Kuko Gicumbi ranahakira umukino muri journée ya 33 niyo yatsindiye mukuru ibitego 3-2. Yego stade nziza y'Igicumbi rwose babashe kubakorera ikibuga ameze neza cyane. Ku munsi rero ku cyumweru nibwo uyu munsi wa 34 uzasozwa, APR izaba yakiye ikipe ya Gicumbi, Gorilla ikakira ikipe ya Elmerek. APR izakina
aperi izakina saa 10 gorira ikine saa 2. Amaka kule mu makipe arwana no kumanuka bihagaze bite? Rero hari ikipe byarangiye amaze kumanuka cyangwa zose ziracyafite zigomba gutegereza uyu mukino usoza rero shampiyona? uburyo tugiye kubivugamo ni uburyo bumeze gutya. Duhereye ku ikipe ya Amagaju, impamvu tutaravuga Etincelle nayo ifite 38, ariko impamvu tutarayivuga ni imwe, nuko ya ngingo ivuga ngo bazareba imikino yabahuje. Yego. Ugiye kureza ikipe ziri munsi ya Etincelle zose, Rutsiro numva, Yego. AS Muhanga n'Amagaju, Blaise Geri ntabwo ndi kuyivugayo Oya. binyiretse. Zose Etincelle nta nimwe yigeze itsinda Etincelle. Yego. Amagaju banganyije ale retour, Muhanga banganyale, Etincelle batsinda retour, Yego banganya ale retour. Ngo rero Rutsiro bagiye kureba ku mwenda w'ibitego, asanga Rutsiro ifite umwenda w'ibitego 15. Ni byinshi. Wenda tuvuge yaba yakuyemo bike, ariko Etincelle ifite umwenda w'9. Sibyo? Yego. Muhanga ifite umwenda wa 20. Ibitego byinshi cyane pe. Urumva. Kwanza Rutsiro narwo yanganya na Etincelle amanota. Biragoye. Ni AS Muhanga. Niyo iyo ifite ayo mahirwe kuri Etincelle, ikagira nayo mahirwe ku Magaju. Yego. Umva rero ko ni ibintu biteye kuri ikipe zigwana no kutamanuka. Yego. Kugira ngo ikipe ya AS do Kigali irokoke, Yego. isabwa gutsinda Musanze. Kunganya biraza kuza nyuma, n'indi mibare iraza kuza nyuma. Yego. Ni gwino ubundi hano. Sibyo? Yego. AS Kigali iramuka itsinze, ikipe ya AS ya Rutsiro nubwo yatsinda nacyo bizaba bimaze. Yego, kuko na AS Kigali zaba yazamuye amanota. Kuko Rutsiro niyo kipe iri gukora iki? Iri ku mwanya wa nyuma. Iri gucungiraho. Yego. Kuko Rutsiro iri kuvuga ati AS Kigali itsinzwe na Muhanga igatsindwa, niho twa avantage. Yego, niho bafite avantage mu gutsindwa kwa AS Kigali na Muhanga. Bo batsinze. Ibintu biba binakomeye cyane iyo ugeze aho usaba ngo bamunsindire, byaje no mu nzira bigoye cyane. Ikipe ya AS Muhanga yo isabwa gutsinda. Yego. Sibyo? Nayo irasabwa gutsinda. Nubwo AS Kigali yanganya, Rutsiro igatsindwa, AS Muhanga yo ntabwo yabikimanutse. Murabyumva? Muhanga ikeneye amanota 3. Yisabwa gutsinda. Yego. Yo igakomeza. Titaye kwanza nubwo ngo Rutsiro turaba tuyireba. AS Muhanga yatsinze ni tureba Rutsiro. Oya. Turareba AS do Kigali. Yego. Niba yabanganyije, cyangwa turebe Amagaju niba yaba yatsinze. Zikomeye cyane. Sibyo? Nibwo AS Muhanga yagira iki? Amasaha amwe. Nibwo AS Muhanga yagira amahirwe yo guma mu cyiciro cya mbere. Yego. Gutsinda Amagaju agatsindwa, Yego. AS Kigali igatsindwa. Nibwo AS Muhanga aguma mu cyiciro cya mbere. Ibintu binagoye cyane. Cyangwa mu kimwe Amagaju agatsinda, AS Kigali igatsindwa. Mbese imwe muri izo zombi. Yego, uko ari eshatu zigwana no kutamanuka. Imwe muri AS Kigali na Amagaju itakaje, Muhanga igatsinda, Muhanga yaguma muri Premier Division indi kamanuka. Yego. Urabyumva? Ngo izo equipe eshatu ziri gushaka izamanukana na Rutsiro. Uko byumva? Niko mbyumva jewe. Kuko amahirwe ya Rutsiro yo icyo yasaba wacyumvisha. Yasaba AS Muhanga gutsindwa. Hajemo mu nsindire zire. Amahirwe ya Rutsiro yasabwa AS Muhanga gukora iki? Gutsindwa. Yego. Kuko AS Muhanga inanganyije, Rutsiro igatsinda, Rutsiro yagira 32. Ariko birama n'abantu izo equipe nye turi kuvuga uburyo zikurikiranye ku rutonde rw'amanota zirutanga. Kandi twibuke ko hasigaye match imwe. Amagaju afite 38. Yego. AS Kigali 32. Yego. AS Muhanga 31. Yego. Rutsiro 29. Ngo Rutsiro gutsinda match yayo iratuma igira amanota 32. Ibinganyije nande? AS Kigali. Ibisize Muhanga 31. Hino tari. Sibyo? Aho rero biba bisaba ngo Muhanga ibe yatsinzwe na AS do Kigali yakoze iki? Yatsinzwe. Nibwo Rutsiro iraguma muri Premier Division. Ibintu bigoye cyane. Wabyumvishe neza? Uso wategura match yawe ukajya no gutegura match za adversaire ebyiri. Urategura win yawe. Utegure roast ya Muhanga, utegure na roast ya AS Kigali. Birakomeye cyane. Uratanga ngahe? Ni menshi. Wayamanuka ukajya kwitegura ukitekerezaho. Ukagaruka wamenye ubwenge nyine uzi nicyo kwa mu cyiciro cya mbere bisaba. AS Muhanga yo nakubwiye iki sabwa. AS Muhanga nimara gukora win irabisabwa gusa. Kuba AS Kigali yakora draw, Yego. cyangwa igakora roast. Cyangwa kuba Amagaju yakora roast. Yego.
Muhanga ikaguma muri Premier Division cyane. AS Kigali isabira wini AS Amagaju akisabira draw Yego. rero nyine kwikuraho kandi Amagaju urashoboka ko azakina na Mukura. Mpamvu ndi kubona speaker agomba kurekera AS Kigali. Umva rero nkubwire rero ukuntu izi match za nyuma ntakurekura kurimo kereka nikuza kuba hagati y'ikipe ya Rutsiro na Bugesera ntashoboka. Yego. Ariko ku ikipe ya Marine n'ikipe ya Muhanga ibi bintu mfite amakuru yuko Marine tarimo birashoboka ko Marine yari kurira AS Muhanga. Reka nkubwire impamvu Jarud. Beka Pro League izahemba amakipe 8. Yego. Turabyumvikana Jarud. Ubu aka kanya reka dukuremo iyi kipe ubu ngubu ukunda urutonde rw'akazi aka kanya sibyo? Yego. APR ikipe ya mbere abona miliyoni 80. Yego. Rayon Sport ikipe ya kabiri ibone miliyoni 60. Turabyumvikana? Yego yego. Kiyovu Sport ikipe ya gatatu ibone miliyoni 40 cyane. Polisi ikipe ya gatanu ibone miliyoni 30. Sibyo? Yego. Mukura ikipe ya gatandatu ibone 25. Yego. Musanze karindwi ibone 20. Marine 8. Uko byumva neza? Yego. Marine 8 ibone 15. Marine iko yabunani zabona miliyoni 10 baby. Ahafa. Miliyoni 10. None ukuvuga ngo Marine irashaka imaze igihe nta wini kandi noneho irashaka kugira ngo irebe ko yakwegera imbere ikabona n'amanota imaze igihe itabona. Urumva ko rero ikipe ya Marine niramuka ibonye aya manota atatu izagira 45 ibashe guca ku ikipe ya Musanze n'ikipe ya Bugesera. Ibashe guca ku ikipe ya Musanze. Yego. Ibashe guca ku ikipe ya Musanze. Mu gihe Musanze niramuka ibonye amanota ya AS Kigali, Musanze nayo izagira amanota 46 ice ku ikipe ya Mukura niramuka itakaje kuri match y'Amagaju. Kandi Mukura nayo isabwa kubona aya manota kugira ngo irangize iri ku mwanya wayo wa gatandatu. Angize nakiri ku mwanya wayo wa gatanu. Urumva? Ndakumva bro. Kuko Marine yo hano iri ku mwanya wa karindwi. Bugesera ni iri ku mwanya wa 8. Marine yabona miliyoni 15. Yego. Bugesera ikabona miliyoni 10. Amafaranga nabafasha cyane bijyanye nuko mayitegura abakinnyi beza cyane. Yego. Kuko Bugesera iramutse itsinze Rutsiro yagira 43. Yego. Ikagira ku mwanya wa gatandatu. Ikeneye amafaranga. Uko byumva? Nya gatandatu ni miliyoni 25. Amafaranga menshi cyane. Sibyo? Ako nk'uwo Etense yagiye kurwana no kutamanuka koko. Ubu ntabwo yari kuba makipe arwanira aya mamiliyoni kweli. Kuko impamvu tubivuga gutya Bugesera iri ku mwanya wa 10. Kuko zino kipe zo muri Sudani zigomba kuba zavuye. Yego. Ariko Gicumbi ifite 38. Urumva? Ariko Gicumbi ni yatsinze Bugesera. Ako Gicumbi zahura na APR. Nta nubwo yabona ayo manota. Biragoye. Biranagoye. APR igomba gusoza nyine championnat ikonvenka. Yego. No muri ibirega ama equipe y'igihugu yatangiye guhamagariza collapse za nationale. Biba bisaba ko abakinnyi bose bakomeza kwigaragaza neza kongera umubare w'ibitego na fitness nyine no kugira ngo umutoza wa nationale abarebe. Kumva rero Jarud ikipe ya Marine ikeneye amanota imaze igihe idatsinda yahita igira 45. Urumva igaca kuri Musanze Marine ikahita ibiya gatandatu. Uko byumva nubango nizi kipe abantu babyumvereza zitarwana no kumanuka zakina na equipe amanuka ntago bizapfa kuyorohera ko babahereza kuko no bakeneye kuzabona amafaranga menshi. Nose nujya kugura ikipe nujya kugura ikipe keretse ama kipe na amafaranga reka ngwere kuzabona bahabwa na reka ngurugero Bugesera ni ya 8. Yego. Zabona miliyoni 10. Rutsiriza yihereza miliyoni zirenze 5. Byaterwa n'ubushake abayoza ngo yego reka tuve kuri sibyo reka tuve kuri Marine ni ya 7 zabona miliyoni 15. Muhanga yayihangaye birakomeye cyane
ibi ni nacyo kintu nyine twahoze tuvuga ati shampiyona idafite abaterankunga idahemba amayikipe. Urabona nk'ubu mu Bwongereza ekipe yamanutse Burnley yabonye amafaranga menshi kurusha na Barca yatwaye igikombe muri Espagne. nk'ubu Musanze Musanze ifite 43. Ibi bintu byo ko n'abaterankunga bakaza gusapotinga shampiyona birafasha cyane ko na ya myanya itarimo igikombe abantu barayirwanira kugira ngo babone amafaranga. Musanze ngubu yabona miliyoni 20 ku mwanya wa gatandatu, ariko iramutse itsinze yagira ku mwanya wa gatanu kuko inganya na Mukura amanota bakareba imikino yabahuje. Yego, bakareba ko Mukura niyo iri imbere, ko Mukura ishobora kuba yarabatsinzemo umukino umwe bakanganya win-win situation. Ariko urumva ko bakeneye amafaranga, kuba nka Marine yo yakwavansa igaca kuri Musanze cyane. Ni ibintu bishoboka cyane, kandi Marine ifite ubwo bushobozi bwo gutsinda match ya nyuma. Urumva rero byanafasha na Batayiba wenda kuba bakongera n'ibitego bakarangiza na Cesar aba mbere. Batayiba bamurusha 2 heruka ari kimwe, ariko yatsinze ikindi ejo bundi wata Real Merek. Why not na Taiba wenda tabitsinda atarakwa kane kabisa, seshe sora kwa kane. Yego, iyi munsi kwa gatanu so bakiye Real Merek sape yatsinze igitego. Numva ko rero yase ibitego 2. Ariko urikaza nawe ushobora gukora 2 kuri Muhanga. Cyane yabikora, bakora na hat-trick byashoboka. Nta kidashoboka rwose, sibyo? Ubwo rero ni gutyo bihagaze rwose. Jarudi ibintu binakomeye. Ikipe bita Unity yandikiye federasiyo yuko idafite ubushobozi bwo gukina Beka Pro League 2026-2027. Ikipe yari yazamutse mu cyiciro cya mbere. Rero ibi ngibi byatumye ikipe yitwa Etoile de l'Est ariyo yigirira amahirwe. Yego, abantu batekerezaga yuko ngo hazabamo ngo match ya playoff ngo hagati y'ikipe ya 17 mu cyiciro cya mbere yaba ya 17 ni yaba ya gatatu muri deuxième division. Ngo ntabwo bizigera bibaho. Umanuka mu cyiciro cya kabiri we namanuka jeyo. Ngo wabaye wa gatatu mu cyiciro cya kabiri. Mu bahataniraga kuzamuka niko amategeko ameze. Yego, abari uzamuka. Ikipe Etoile de l'Est iragira amahirwe kugaruka. Na ikipe yora muri desordre. Yego, ifite ubuyobozi budashinga consistency n'umwaka umwe kaba yasubiyeyo. Nayo ngo izabishe. Yego, ngo rero Jarudi ibyo ngibyo biri muri iyi shampiyona y'u Rwanda igiye gusozwa, yaranzwe n'ibintu byinshi tuzanyuramo byinshi cyane. Amakipe ngo turacecetse, Etincelle n'ubwo ibi byose bibaye Jarudi byabaye byose turabizi byose. Sinabikubwiye, sinagiye mbikubwira. Yego, yagorera sinabikubwiye. Yagorira, yego. Ibi rero bibabera isomo. Ntabwo mwaka utatina ariko bizagenda byagorana. Jarudi nta muyobozi w'ikipe uyobora ikipe imyaka 8 imyaka ingahe ihora kurwanira no kutamanuka. Batagoye no gutera imbere. Cyane ko Gisenyi tubafite kuko turwana ingaruka rutsirira zibonye. Igiye kumanuka abanyamahanga barenga 10 bafite amasezerano rwose. Bafite amasezerano kandi utamuhembye akurega burya ni ikibazo. Mu gusoza mbere ko dusoza nicyo bavuga kuba Taiba yahamagawe nyuma yuko ubushize atari yahamagawe. Byari ngombwa cyane ko yabineritaga kuko Taiba n'uwitwa umukinnyi w'umunyarwanda ufite ibitego byinshi. Hari n'undi bita Waremye Fidari kina muri Kiyovu. Yego, wanyuze muri Marine na afite ibitego 11 nawe yahamagawe cyane. Ni byiza. Uyu mutoza Constantine akunda kwirebera abakinnyi, ariko korana n'amarangamutima menshi agiye. Nagiye numva ku maradiyo atandukanye bavuga ko ukuba Taiba yari yasigaye ubwa mbere ngaruko ari Eric wari wahamagaye. wabonye ko Haruna Niyonzima na Blaise Itangishaka bageze muri Espagne, bagiye guhugurwa na Atletico Madrid. Ariko Blaise tuvugana yarambye ko twagezeyo neza kabisa. Ngubu uriya munyamakuru witwa Lorenzo Munamera ati ngo Haruna ngo nibavaneyo gusa ngo ubumenyi gusa, ngo bagabanye na alcohol mu mubiri, ngo bakore umubiri. Wese uzi ukuntu angana no se ashaka Haruna ngana na Torres. Haruna ngana na Fernando Torres yavukiye muri Espagne. Se uvuga ahubwo uzwariwe waramubonye areshya agikora muri RBA muri za Pisco n'uburyo abaga ari kinegere kandi abantu bakajya nawe ari kinege cyane nakajya kugira ku bandi.
kandi niba hari ibyo ashaka gukosoraho abandi nawe nkeka ko hari ibyo akwiye kwikosora nawe akwiye kwikosora nawe akajya bapfa ntabwo kuvuga yirukanwe kuri RBA kubera ko yitwaraga neza byanze bikunze hari ibyo nawe akwiye gukosora rero abantu ntibakajye bumva ko kubera ko bari kuri mikoro cyangwa nk'uko kuri YouTube bajya bifatira agakanu ku bandi cyane ubonye umuntu bita Gisenyi Zandani ariko mana ya numvise amakuru ngo ariko ngo barabagiye kuri RIB ngo RIB irababwira ati nta muhaka gifiteho guhakinga ibyo ngibyo ngo nta mwanya kabisa ngo bishobora gusaba ko bajya Kigali nko kuri Edipota mu cyamwenda rishinzwe kurwanya ibyaha reka tuganireho gato ubundi usibye ko abantu b'igisenyi tugifite ikintu cy'ubuturage muri twebwe ubundi uriya muntu aba atwaye iki urabona ariko babaye oya nta n'ikintu yari yabaga none posite y'indi se iheruka wayibonye nayibonye ya Mariyamu banabibonye ngewe rero ari ikintu bakomeje kugushinja rero njye kamubwize jaru nuko cyagenda bivuze ndi kwihuta meze nyine nk'umuntu udashaka kubitindaho cyane nge iri akawunti aramutse ari iyanjye narabibwira abantu babimenye ku makuru mba mfite post 10,000 kuri TikTok mba mfite post 10,000 ariko uriya muntu narimo kuzamuka ko njye ubwa mbere mubona kuri shani wabonaga afite abantu 526 ndabyibuka neza niba nibeshye ariko kugeza uba amaze kugira abafollowers 1,000 none zo zingaroroshye ntabwo yoroje Gisenyi hari abantu bari kumwemera cyane nanjye wikanye abantu bamumereza inbox nanjye Zandani zanjye ziba muri siporo ntabwo ziba mu buzima bw'umuntu ntabwo ziba mu buzima bw'umuntu mugire ibihe byiza abantu mukeneye ibikoresho by'ubwubatsi n'andi tubarangire muri Japanese Business Group hanyuma n'ibintu bijyanye no gutera amarangi ni Amori Paint mugire ibihe byiza we sign out tuze guhura mu mikino isoza shampiyona ku muganda tunashishikariza abafana kuza gukurikira match zisoza shampiyona kuko nka Etincelles zakira hano ku muganda meme na Marine we sign out mugire ibihe byiza